U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, divan je Bog u svetima svojim, draga braćo i sestre, i danas slavimo jednu veliku ugodnicu Božju, veliku svetiteljku, našu majku Paraskevu ili Svetu Petku, kako je naš narod zove. Sveta Petka se rodila u gradu Epivatu, u blizini Carigrada, u jednoj veoma pobožnoj porodici. Imala je brata Jeftimija, koji je također svetitelj. On je zbog svoje pobožnosti postao monah i kasnije, jer se istakao u vrlini, izabran je i za episkopa. I on, kada se upokojio, također su na njegovom grobu se dešavala velika čudesa i Gospod ga je proslavio kao svetitelja. A Sveta Petka još od mladosti svoje pokazala je veliku vrlinu i veliku ljubav prema ljudima i još kada je imala 10 godina, kada je bila mala djevojčica, ona je znala da kada vidi prosjaka, svuče haljine svoje sa sebe, da ih dadne prosjaku i obuče njegove haljine. I roditelji su je često grdili zbog toga, ali ona nikada nije odustala da ispunjava zapovijesti Božje o ljubavi prema Bogu i nesebičnoj ljubavi prema bližnjima. I tako kada je već podrasla, odlučila je da se posveti usavršavanju u zapovijestima Hristovim, izvršenju zapovijesti Hristovih. Otišla je u Carigrad i tamo je upoznala mnoge svete ljude, mnoge podvižnike, od njih je naučila jako puno. I posle nekolike godine podviga i molitve i posta odlučila je da ode u Palestinu, u svetu zemlju, da se pokloni mjestima na kojima je boravio Gospod naš Isus Hristos, i posle poklonjenja svim tim svetim mjestima odlučila je da se, odnosno Gospod je uputio na to da se podvizava u Jordanskoj pustinji. I tamo se podvizavala mnoge godine, mnogo godina je živjela u postu, molitvi, u suzama, i kao ove djevojke iz priče koju smo danas čuli evanđelske, koje su ukrašavale svoje svjetiljke, i tako i ona ukrašavala svjetiljku svoje duše, sve do pred kraj svoga života, kada joj se javio anđeo Božji i poslao je da se vrati u svoj rodni Epivat i da tamo skonča svoj ovožzemaljski život i da se preseli u Carstvo Božije. I ona se vratila u svoj rodni grad i poživjela još 2 godine, ali pošto je prošlo mnogo godina od njenog odlaska, niko je nije ni prepoznao, niti su ljudi znali da je to ona, nego su mislili da je neka strankinja tu došla, i ona se tu podvizavala i predala je svoju blagočestivu dušu Gospodu. I oni, ne znajući da je ona iz njihovoga grada, sahranili su je na nekom posebnom mjestu, nisu je sahranili na groblju sa ostalim stanovnicima grada. Međutim, Gospod, želeći da proslavi svoju veliku ugodnicu, svetu mati Paraskevu, on tako promislom svojim udesi da se leš nekog mornara tu našao, izbacio ga je na obalu, more ga izbacilo na obalu, i od tog leša je počeo da se širi veliki zadah, neprijatan miris. I tu u blizini se podvizavao jedan stolpnik i on, koliko god bio podvižnik, nije mogao da podnese to, i onda je našao neke ljude i zamolio da sahrane taj leš, da ga zakopaju u zemlju. I kada su oni otkopali grob da sahrane leš, oni su tu našli i mošti Svete Paraskeve. Međutim, oni nisu
uzeli te mošti misleći pa ako su to zaista neke čudotvorne mošti, Gospod bi njih objavio, tako da su oni taj leš sahranili tu pored moštiju Svete Petke. Međutim, nekim vjernim i blagočestivim ljudima javila se Presveta Bogorodica i Sveta Petka, prekorevajući ih zašto su sahranili taj leš tu pored njenih moštiju, i Presveta Bogorodica i Sveta Petka su dali njima blagoslov da oni te mošti izvade i da ih pohrane u hram. I oni su zaista, narod i episkop i čitav grad su izvadili mošti Svete Petke, pohranili su ga u hram i počeli su da ih poštuju, da se poklanjaju moštima Svete Petke i velika čuda su počela odmah da se dešavaju na njenim moštima. Gospod je uveliko izlio veliku blagodat iz njenih moštiju i mnogi bolesni su se iscijelili, hromi su prohodali i tako su mošti Svete Petke bile u njenom rodnom gradu Epivatu sve do krstaši 1204. godine nisu na prevaru osvojili Carigrad i sva okolna mjesta oko Carigrada i mnoge svetinje su pokrali, mnoge su prenijeli u zapadnu Evropu, a mošti Svete Petke su se i dalje nalazile u njenom gradu i blagočestivi bugarski car Jovan Asen, želeći da spasi mošti svetiteljke iz ruku krstaša, 1238. godine je rekao njima da mu predaju mošti ili će on na njih da izvrši vojni udar. I oni, plašeći se njega, predadoše mu mošti svetiteljke i blagočestivi car Jovan Asen ih prenese u Trnovo. I tamo su boravili sve dok Turci nisu osvojili i Trnovo u Bugarskoj, onda su mošti prenešene u Valahiju, u Rumuniju, i tamo su ostale sve do 1396. godine, kada je pala i Valahija po tursku vlast na insistiranje carice Milice, čija ćerka je bila udata za turskog sultana Bajazita. Mošti su prenesene u Beograd. I u Beogradu je za njih sagrađena crkva koja se i dan danas nalazi, crkva Svete Petke na Kalemegdanu, i tamo su pohranjene mošti Svete Petke, tako da je svetiteljka boravila u srpskom narodu, među Srbima, sve do 1521. godine, kada je sultan Sulejman II. Osvojio Beograd. I kada je osvojen Beograd, tada su prenešene mošti u Carigrad i prvo su pohranjene u carskom dvoru, odnosno na dvoru sultana, i tamo su se dešavala mnoga čuda i mnogi muslimani su bivali iscijeljeni od strane svetiteljke i toliko je čuda počelo tu da se dešava da se dvorska svita i sam sultan zabrinuo da će mnogi povjerovati u Hrista, da će odbaciti islam i primiti hrišćanstvo ako mošti ostanu tu na dvoru, ali pošto su imali strah, nisu ih uništili, nego su ih predali grčkim hrišćanima koji su živjeli u Konstantinopolju, odnosno patrijarhu tadašnjem, i one su tamo boravile u Carigradu sve do 1641. godine, kada moldavski vojvoda Vasilije Lupul, koji je bio veliki dobrotvor Svete Gore i koji je davao mnogu pomoć i pomagao je hrišćane koji su bili pod turskim ropstvom, je zamolio carigradskog patrijarha da mu dodijeli mošti i da mu ih da na dar, na poklon, kako bi se narod u tadašnjoj Moldavi, danas je to Rumunija, grad Jaši, je bio prestoni grad tadašnjeg moldavskog vojvodstva, i Gospod je i svetiteljka su omekšali srce patrijarha da on da na dar mošti rumunskom vojvodi Vasiliju Lupulu, koji ih prenosi u grad Jaši, i za njih se gradi posebna crkva, i dan danas se mošti Svete Petke nalaze u gradu Jaši, u Rumuniji, i mnogi naši
Srbi, a mnogi Rumuni, mnogi pravoslavni hrišćani preko čitave godine odlaze tamo na hodočašće, na pokloničko putovanje svetoj našoj Mati Paraskevi. Mnogi Srbi slave Svetu Petku kao svoje krsno ime i Sveta Petka je velika zaštitnica i velika zastupnica pred Gospodom i neka Gospod Bog molitvama Svete Mati Paraskeve svima vama da svako dobro i svaki blagoslov, a naročito onima koji danas slave nju kao svoje krsno ime. Amin. Recimo svi sve duše i od svega uma svoga, recimo... Gospode, Svedržitelju Bože Otaca naših, molimo ti se usliši, pomiluj. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj.